broj, dakle idemo. Još malo sreće. Izložba. Sljedećem rasporedu. Dakle, mogu vlasnike konjaka da prođu stazu, da se ne vraćaju u stazu, nego vlasništvo braće Hadžić iz Doboja. Star 7 godina. Težina 515 kilograma. Kada dođe do sudija, neka se okrene par puta u krug. Do 3 minute se po pravilima drži konj, da bi komisija dala svoju ocjenu. Dakle, ovo je konj Garo, 7 godina star. Dakle, gledamo prvo Rubina, pa Jadrana, pa Cezara. Rubin ima 3 godine, 621 kg. Jadran ima 3 godine, 605 kg. I Cezar 3 godine, 525 kg. Molim publiku za jedan aplauz, ajde da podržimo naše vlasnike. Rank Vukajlović. Prvi je Rubin, 3 godine, 621 kg. Jadran, iza njega. Tuško, Dule, krug naprav. Dakle, gledamo Rubina, 3 godine star, 621 kg, Ranč Vukajlović. Evo stiže do komisije da se okrene. Ranč Vukajlović, gledamo Rubina. Da, ne mora znati. Ranč Vukajlović, drugo grlo, Jadran, 3 godine, 605 kg. Evo, sve ljepši od ljepšeg, zaista danas uživamo u ljepoti konja koji danas učestvuju na 7. međunarodnoj štraparijadi ovdje u Pagracima. Ovo je Jadran, Ranč Vukajlović, 605 kg, 3 godine. Molimo vlasnike da kada dođu do komisije, da ga okrenu jednom ili 2 puti, to je to. Okreni ga. To je to. Majca, da, to je jedan vlasnik. Idemo dalje, treće grlo kilograma težine. Neka se spremi Aleksandar Ćosić sa svojim Sokolom. Uskoro ćemo i njega vidjeti, i njegovog ljubimca, a sada pusti ga malo, jebo ga ti. Cezara. Ranč Vukajlović, Pusti ga malo. 3 godine, Pusti mu tu. 525 kg težine. Ovo je blag, Dakle, izložba još uvijek traje. Komisija Miloš Subotić, Slađana Preradović i Salo Vasiljević ocjenjuju konje. I molimo vlasnika da svog konja kada dođe do kraja staze izvede zelenom površinom. Bravo. Zahvaljujemo jedno lijepo gledanje jednog bijelog konja, zaista izgleda savršeno. I to je mladi vlasnik Aleksandar Ćosić iz Čelinca. Evo, to smo sada saznali od sudije Slove. Okreni konja, tako je, da komisija vidi. Tako sreću. Bravo, bravo. Nazad. I to je to.
bežičan da ga slušam. Imamo dva konja. Lisac, 5 godina, star 435 kg. Dakle, pozdrav za Nenada Piljuga i njegovog lisa. 5 godina, 435 kg. Molimo vlasnika da okrene svog konja ovdje da bi ga komisija mogla Jel ima često kiva? Ima jako. pogledati, a oni nam stižu iz Laktaša. Dobar nastup i naravno dobre plasmane. Dakle, gledamo Brnju, Nenada Piljuga, 6 godina star, 562 kg. Evo sve mladi vlasnici, dakle očevi, bake i deke ostavljaju ljubav prema konjima, svojim unucima, svojim djeci, svaka čast, zaista to je za pozdraviti. Okreće, zna. Neka se pripremi Milan Gavrilović sa svojim Savom, 8 godina star, 380 kg, sve perolaka kategorija. Još uvijek, dakle, izgleda dobro. Milan Gavrilović neka se pripremi sa Savom, a mi gledamo maska Dejana Anđelića iz Prijedora, 6 godina star. Također, jedan lijep konj. Evo, molimo vlasnika. Milan Gavrilović. Ženska kobila, ajde, baš lijepo. Da vam je živa i zdrava. Dakle, Sava. A nije Sava, dobro, Sava, žensko. I Sretlija. Morate se okrenuti, tako je, bravo. Dakle, Sretlije i kobila Sava, 8 godina stara, 380 kg. Belobravsko. O, legendo, ajde Mirko. 840. Dakle, i Petrovac je danas ovdje u Podgradcima. Pravi ljubitelji konja su danas svi ovdje. Oni koji nisu, zažalit će što nisu došli. Gdje se ovo, gdje se ovaj konj? Tako je, voda, Mirko. U Jugoslaviji niko koji garov, niko. Ne da se Mirko, ne da se. O, samo naprijed. Da. Cezar, 5 godina star, 850 kg. Vlasništvo Mirka Čeke Garova. Zaljubljenika u konje. Sav svoj život je posvetio konjima i danas im je vjeran. Svaka čast. Mirko legendo, živio? Garova je živio. Vidjet ćemo još jednog njegovog konja iz njegove ergele, Vihora. Slavi onda niko nije koji garov, niko. Niko nema konje ko naš Garov, svaka čast. Pogledajte tu ljepotu. Ajde jedan aplauz za moj pozdrav od Cezara. Stiže nam Vihor, 7 godina star, 840 kg težak. Također iz ergele našeg Mirka Čeke Garova. Evo on je dosta najljepši. Jeste ovaj najljepši crni Garov. To, majstore. Idemo dalje, evo Vihora iz ergele Mirka Čeke Garova, 7 godina star, 840 kg težak. Vrati ga vam. Morate se vratiti, takve su propozicije. Evo još malo, da ga pogleda komisija. Miloš Subotić, Slađana, Preradović i Savo Vasiljević. Ovo je ljepotan Mirka Čeke Garova, legende štroferijada. Bio je na svim stranama Republike Srpske. Bravo za Garova i njegove 360 kg. Dakle, ovo su najmlađa dva grla, bar mi se čini, po ovom spisku koliko sam uspjela vidjeti. Dakle, Edo Elkan. Nije kovan još ništa. Edo Elkan. Jadran. Godinu i 4 mjeseca star, 480 kg. Evo samo da se okrene.
Dobro, dobro, oprostit ćemo mu. Edo Elkaz. 9 mjeseci. Vrlo staro, dakle vidjet ćemo ga danas na izložbi. Ajde, jedan aplauz za vlasnika, gospodina Elkaza i njegovog Šargu. 9 mjeseci, 360 kg. Još komisija da pregleda, da da ocjenu, a mi molimo da se pripremi Angel Rašić sa Sokolom kasom ovdje do komisije, do Miloša, Slađe i Save. Ova ima najviše jaja. Gledaj. Koliko kuma ovako je. Šta? Nema sam. Dakle, Angel Rašić Soko, 2 godine star, 480 kg. Prozvali smo Mehu Salkića, a iza njega Senada Salkića, pa ćemo vidjeti Ova njemu stavio pomoć, već ne more bez. da li je ovo mogao biti Garo. Nije, Cigan. Bravo, evo, sad smo, znači, Senad Salkić i njegov Cigan, 8 godina star, 647 kg. Čekamo Mehu Salkića sa Garom, 7 godina star i 537 kg. Evo i Cigan se malo okreće da pokaže svoju ljepotu, eleganciju, bravo. Imamo li sada gospodina Mehu Salkića? Još imamo. Evo komisija predaje nagradu. Meho Salkić. Dakle, ovo je Senad Salkić sa Cezarom. Meho Salkić, onda je došlo malo do ovdje do zabune, ali dobro. Nije kod nas, nego kod nas. Dakle, Meho Salkić sa Cezarom. Ne znam, ne je pošljeno. Cezar. Evo, podaci su ovdje. 4 godine, 495 kg. Za svoje kile ima Ako su podaci tačni, nadam se da jesu. Tu si sad pravila grešku. Ono je Garo i Meho, a ova su 3 boja. Tako piše. Gospodine Salkiću, mi čitamo kako piše. Salkić Senad 3. Ko je ovo? Ko je sad rečeno? Senad. Senad. Ima Cigo, koji je prošao, ima Cezar, ima Šargo. Napred, kreni. Komisija. Bitna je komisija. To je broj 6. Ovi upisuju pogrešno se svima. Ovo je Šarga. kako na... Evo, gledamo dakle treće grlo u vlasništvu, 4 godine star, 515 kilograma. Dakle, Šargo Senada Salkića, 4 godine star, 515 kilograma. Iz Tešnja. Molimo, dakle, konje da ne idu pod ormom da bi se vidjela njihova ljepota. Volimo konje, pa ne mogu konjih sam grom tu stavio i neku ormu. Svoji najmanji prošli, jesu kilaži. Dakle, traje izložba grla koja su danas ovdje u Podgrecima na 7. međunarodnoj štraperijadi kod braće Topić-Lukić. Dakle, Goran Dušanić iz Mravica vodi svog Dorata, 8 godina starog i 577 kilograma ima. Evo također jedan lijepi konj. Ima i pletenice. Svaka čast za vlasnika.
Jes, fin, uredan. Kratak. Ovaj more povući. Kratak, da. Čim je ovako kratak, fin. Opa, bravo. Heroj! Bravo, molimo vlasnika da se vrati. Da izađe na kontrastranu, tako su pravila. Polako, polako. Polako izaći. Dakle, vidjeli smo Dorata Gorana Dušanića Bravo, bravo. iz Mravica, 8 godina starog, 577 kg. Hvala. Živi zdrav. I ja više. I vlasnici čije zaista trebamo cijeniti ljubav, poštovanje i sve ono što daju da imaju ovako sjajne konje poput Madara i More. Braćo Šinik, iz sela Kiviroti, 555 kg, Madar, 3 godine. Aj kađe, vi kađe, kuga. Porodica Šinik danas došla i sa majicama, tako da zaista se vidi koliko su se spremili za današnje druženje. Dakle, farma Šinik, Cimiroti, Madar, 3 godine, 555 kg. Ja, pa vidi. Evo i komisija. Da ih pregleda i malo. Ne bi se rekao da imam 500. Opština Gradiška. Dakle, braćo Šinik, vidjeli smo Madara, a sada gledamo Mora. Moro, 3 godine star, 551 kg. Ajde, Moro! Farma Šinik posvećena konjima i evo vidim mlada generacija nastavlja ljubav. Najmlađi Šinici su danas ovdje da podrže svoje ljubimce. Zaista još jedan sjajan primjerak grla za ponos od Dimitrija Šinika. Bravo, bravo. Pravi ljepotan. Zar ne? Može li jedan napoj? Vidjet ćemo ih još mnogo. Goran Dušanić Rubin, 5 godina star, 520 kg. Polako, ali sigurno, do kraja staze okrenut ćemo se da nas komisija vidi. Ima. Mravice. Ima visine više. Goran Dušanić, Mravice, Rubin, 5 godina star. Opština Trnjavor. Je lijepo. Evo ima i pletenicu Rubin, zaista sjajno. Predivan konj. Idemo dalje, pozivamo braću Arežina. I Rubin, 3 godine. Cezar je 547 kg težak, a Rubin, koga ćemo vidjeti kasnije, 577 kg. Ajde jedan apel za braću Arežina. Za mlade stočare, pred kojima je budućnost, a ljubavi sigurno sam da ne nedostaju. Dakle, braća Arežina su danas ovdje. Iz Petrovog sela nam dolaze Nova Topola. Dakle, Petrovo selo, Nova Topola, braća Arežina, gledamo Cezara. Također jedan lijep, prekrasan konj, prekrasno grlo. I mala pažnja. To su mladi momci koji su posvećeni konjima. Kako sad od ona dva, da i jedan bude da nije smješnije, ne znam kako. Ono dva. Da, molimo još jednom vlasnike da se, kada završe Ne može nikako pregled, da se vrate ovom zelenom površinom lijevo. Evo još jedan lijepi konj, dakle Rubin, 3 godine star, 577 kg, braća Arežina, Petrovo selo, Pa se na gorci ja ušao ovako dolje to. opština Nova Topola. Ovako okrenuo leđa, ono, udara po noga. Također jedan prekrasan konj. Moje, brat. Ko da bi kamion vozio, da on to zna iskoristiti. Još koji minut da komisija pregleda Rubina, a pozivamo Zorana Zrnića,
da bude spreman sa svojim mackom. Tata se ovdje podvriva pot. Njegov ljubimac i naravno konjima koji voli, njeguje. I evo danas je ovdje da pokaže svog ljubimca. Ne znam, nije. Kak izgleda? On možda i izgledi od nekoga, on možda ovaj gleda. Koliko nam ovaj Da vidimo. Jel? Koliko je rekla? 750. Macka. To, majstare. Macko i Zoran Zrnić, 5 godina star, 750 kg težak. Selo Cerovljani, opština Gradiška. Dakle, iz Cerovljana, opština Gradiška, stiže nam Macko i Zoran Zrnić. Macko ima 5 godina, a težak je 750 kilograma i izgleda zaista prelijepo. I naravno mala pažnja, još jedna majica. Još jedna majica za učesnika naše izložbe. Idemo dalje, Rade Novković. Neka nam se... Ovaj ili ga rov, onaj crni. Ja snadješ. Evo, ovdje da ga. Ima sve što se tiče. Evo ga, približava se komisiji, a komisiju čine predsjednik Miloš Subotić, Slađana Preradović i Savo Vasiljević. Molimo vlasnika da napravi jedan mali krug, tako je, bravo, bravo. Rade Novaković, Jadran, 3 godine, 567 kilograma. Dakle, naš muzičar koji evo bavi se i konjima, bravo, bravo momčino. Znači, sve se može kad se hoće i kad se voli. Darko Milinković, njegov ljubimac Rubin, 3 godine star, 515 kg težak. Ova mala je bila na odboju, to malo se vodi ovo bilo. Ovo rodina stava ide. Aha. Dakle, još jednom da pozdravimo Darka Milinkovića, njegovog Rubina, 3 godine star, 515 kg. Evo, komisija pregledala i evo dobija malu pažnju Nema majice. od našeg sponzora Doći večera za rođendan. Ajde. i 480 kg. Ajde. Dakle, Vrbaška, opština Gradiška, još jedan lijepi konj, još jedno lijepo grlo, braća Karan. Cvetko, 3 godine ste za gazdu Karana. Pijte na kamionu. Jesu dječaci, sve ili djevojčice i dječaci? Doća. Dobro. Ajde još to. 3 sina i 2 kćeri, svaka čast. Dragi aplauz za vlasnika, gospodina Karana i njegovu ergelu i njegovog sina koji je evo došao danas ovdje sa Jadranom. Evo gledamo Jadrana, 3 godine star, 465 kg. Vrbaška, opština Gradiška. Evo još jedan krug. Bravo, bravo. Opet ženska žrebeta, kad bi rekao. Mlađo Gajić. Koliko je? Ja sam uzeo, sebi uzeo 3 žrebeta. Ženska ne možeš kupiti. To je 0 što ide ovo prvo. Da, lanca jednog došla. Ali tu si, ko da si došao u apoteku uzeti lijek. Toliko para, a imaš žrebad mušku od 5 mjeseci, godinu i pol, 3 godine. Biraš. Da nas ide 10 ne meremo sastaviti. Dakle, Ne gledamo znam šta ćeš uzeti. Sve bolje od... Mlađana Gajića i njegovog Žerana. 4 godine star, 570 kg. To je taj vlast. Mlađo, dakle, Mlađan Gajić, koji posjeduje... Vidi se ne Viš ovaj. Dakle, gledamo Ovaj već budimo. Riđu. Porodice Gajić, Mlađe Gajića, 640 kg, 5 godina star. Također ponos porodice Gajić i njihove ergele koji imaju najviše konja.
Veći problem isto malo s nagonom. Sa nagonom. 6 godina, 512 kilograma. Ja ne znam za vas, ja ovdje popit gemišću, lijepo je buć. Veliš? Veliš? Ajme, ma da. Husein Jakupović, opština Prijedor, Šargo,